Kosti su čvrsta tkiva, pridržavaju našu telesnu strukturu, štite naše organe i omogućavaju kretanje. Kosti imaju ulogu u metabolizmu kalcijuma i drugih minerala, kao i u stvaranju ćelija. Kosti imaju sposobnost da stare koštane ćelije zamenjuju novim. Normalno je da se proces obnavljanja koštanih ćelija smanjuje tokom života, pa se problemi sa kostima često jave kod starijih osoba, kao i kod žena nakon menopauze. Uz antiretrovirusnu terapiju osobe sa HIV-om danas dugo žive i stare, pa se samim tim suočavaju sa koštanim problemima. Najčešći problem koji se tada javlja je osteoporoza, kada su kosti manje gustine nego inače. Tada postoji veći rizik za njihovu frakturu, to jest prelom. Promjene u načinu života mogu značajno smanjiti rizik od osteoporoze. Veoma je važna fizička aktivnost. Ovo podrazumeva šetnju, planinarenje, trčanje i plivanje, čak i podizanje tereta u teretani, na primjer podizanje tegova. To je sve zdravo za kosti. Ishrana treba da sadrži izvore bogate kalcijuma. Treba uključiti orešaste plodove, soju, gripu, odlične sardine jer se jede sa kostima, a ne treba izbjegavati mleko i mlečne proizvode. Za zdravlje kostiju je veoma važan vitamin D. Najveći broj ljudi će telo snabdeti potrebnom količinom vitamina D putem kože tokom sunčanih dana, ali je moguće i koristiti ga kao dodatak ishrani. Osteoporoza može da se desi bilo kome, ali se rizik povećava kako starimo. HIV infekcija može povećati rizik od razvijanja osteoporoze, ali i primjena određenih antiretrovirusnih lekova može na to uticati. Žene su u većem riziku od muškaraca zbog razlike u hormonima i nakon menopauze. Osobe koje imaju usporen način života, koje nemaju dovoljno fizičke aktivnosti, koje imaju jednostavan i jednoličan način ishrane i osobe koje konzumiraju previše alkohola i cigareta su u povećanom riziku od nastanka osteoporoze. Dugogodišnje doze određenih lekova kao što su kortikosteroidi mogu povećati rizik za smanjenje koštane gustine. Faktor rizika raste sa godinama. U periodu razvitka koštane mase od 25 do 35 godina dostižemo vrhunac. Što je on veći, to će biti potrebno više vremena osteoporozi da se razvije normalnim starenjem. HIV infekcija može povećati određene proteine koji mogu doprineti gubitku koštane mase. Što je duža osoba inficirana sa HIV virusom i ne leči se, to je veći rizik da sama imunska inflamacija utiče na zdravlje kostiju. Poznato je da su preduslovi za nastanak bolesti kostiju korišćenje alkohola i kofeina, konzumacija cigareta i nedostatak fizičke aktivnosti. Nedostatak kalcijuma i vitamina D najviše, u ishrani povećavaju rizik od nastanka bolesti. Nizak stepen indeksa telesne mase obično znači da je osoba ispod granične vrednosti uhranjenosti i u većem riziku od osteoporoze. Zaštitni efekt estrogena se gubi sa početkom menopauze. Žene sa HIV-om mogu ući u fazu menopauze čak nekoliko godina ranije nego prosječne žene. Muškarci sa nižim nivoom testosterona koji je učestao kod HIV infekcije također su u povećanom riziku od gubitka koštane mase. Neki lekovi kao što su kortikosteroidi, ali i neki ARV lekovi iz grupe proteaznih inhibitora mogu dovesti do opadanja nivoa koštane mase. Dijabetes, bolesti jetre, bolesti bubrega ili istorija bolesti osteoporoze u porodici povećava rizik nastanka ovog oboljenja. Ne postoje znaci koji mogu ukazati na osteoporozu. Ona se obično otkrije tek nakon preloma kosti. Kod starijih osoba su najčešća mesta preloma kukovi i kičmeni stup. Rana faza osteoporoze može biti bez simptoma i rana faza ne boli. Kada se javi bol, on je najčešći u predelu leđa i u kukovima, jer su na tim mestima kosti najslabije na pritisak. Sa osteoporozom može doći do dezintegracije kosti u pršljanovima i malih preloma, zbog čega se javlja bol u leđima i gubitak u visini, kao i pogrbljenost. Osobe koje žive sa HIV-om, svi koji imaju preko 50 godina i sve žene nakon menopauze, trebalo bi da zdravlje kostiju prekontrolišu jednom u 3 godine radi procjene rizika za nastanak frakture. Gustina kostiju se može proveriti ultrazvučnom oslo-denzitometrijom bez ionizirajućeg zračenja, kada se najčešće na peti meri nivo koštane gustine.
Za osobe koje imaju povećan rizik za nastanak preloma kostiju preporučuju se promene u načinu života. Fizičke vežbe ojačavaju oslonac, povećavaju mišićnu masu i snabdevaju kosti dodatnim mineralima. Dobra nutritivna ishrana i dodaci ishrani poput kalcijuma, fosfora, a posebno vitamina B, pomažu u izgradnju jakih kostiju. Za zdrave kosti je važno smanjiti ostale faktore rizika, kao što su pušenje i česta konzumacija alkohola. Antiretrovirusni lekovi, kao što je tenofovir disoproksil fumarat, povezuje se sa smanjenjem koštane mase, i to obično u prvoj godini uzimanja leka. Proteazini inhibitori pojačani ritonavvirom takođe mogu povećati rizik od nastanka osteoporoze. Lekovi iz grupe bisfosfonata sprečavaju gubitak koštane mase i koriste se za tretman osteoporoze i slične bolesti. Uzima se jednom nedeljno ili ređe, obavezno uz nadzor lekara. Žene koje su u menopauzi, a uzimaju hormonsku terapiju za ublažavanje simptoma menopauze, su u smanjenom riziku za nastanak preloma, dokle god uzimaju hormonsku terapiju. Operacija može biti neophodna ukoliko su u ovu vrstu problema uključeni zglobovi. Prelomi kuka i kičme su najčešći u ovim slučajima. Grana medicine koja se bavi osteoporozom i drugim koštanim problemima je reumatologija. Potrebno je redovno kontrolisati vid i držati prostorije osvetljenim, ugraditi ruku držača u toaletu pored kade i time bezbedno u njih ulaziti i izlaziti. Da bi izbegli padove i moguće prelome, treba nositi obuću sa ravim đonom, a kablove, tepih ili klizave površine u kući obezbediti tako da ne prouzrokuju pad. Smanjiti unos alkohola kako bi se smanjio rizik od pada i preloma kostiju. Ako vam se ovaj video dopao, lajkujte ga. Zapratite naš YouTube kanal kako bi se dobijali informacije o novim video materijalima.